Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I'm glad to be here. Ndishimye kuba hano. And first of all, I want to appreciate Mami in the name of Jesus. Mbere ya byose ndagushimira mami mu izina rya Yesu. Thank you very much for extending the invitation. Mwarakoze cyane kubw'ubutumire. I truly appreciate. I don't take it for granted. Ndashimye cyane rwose ntabwo mifata nk'ibisanzwe. Thank you very much. Mwarakoze cyane. Amen. I want to thank the church for coming right from Sunday to come to listen to the word of God. Ndashimira kandi itorero kuba mwaje ku cyumweru ngo mwumve ijambo ry'Imana. I believe the Spirit of the Lord has imparted something into your lives. Ndizera ko umwuka w'Uwiteka Imana ari ikintu yaguteguriye umunsi abikore mu buzima bwawe. May the Lord bless you. Imana ibahe umugisha. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Amen. I have the last time I was in this pulpit, I think it was July last year. Ubushize ndi hano ngira ngo ni mu kwezi kwa karindwi. I was talking about the launching of my book. Nari nteganyije kugaragaza igitabo cyanjye nanditse. This is the second publication I've made. Ikindi mu nshuro ya kabiri ngisohora. Ni cya kabiri. Icya kabiri. Yeah, it is called Vessels of Honor. Kitwa inzabya z'icyubahiro. God gave me this message in 2012 when I was still in Burundi. Imana yampaye ubutumwa bw'igitabo mu 2012 ndi Burundi. And we launched it this year. Kandi nakigaragaje muri uyu mwaka. It has a very powerful message God gave to me about how God can change your life and make it a usable, profitable and significant vessel to be used by God. Harimo ubutumwa bukomeye bugaragaza ukuntu Imana yaguhindura igahindura ubuzima bwawe igakuramo igikoresho cy'igiciro cy'icyubahiro kandi gifite umumaro mu bwami bwayo. We are remaining with some few copies. Tusigaje bikeya. I don't know where brother Israel and Sabe is. Sinzi niba Sabe na Israel bari hafi. Okay, brother Sabe is there. I think you can get a copy at just 5,000. Ushatse igitabo muri bitabo wabwira Israel cyangwa Sabe ni bitanu kimwe gusa. The Lord bless you. Imana ibahe umugisha. Let's open our Bibles in Revelation chapter 8. Reka dusome Bibiliya mu byahishuwe 8. Revelation chapter 8. We are going to read verse 3 to verse 6. Byahishuwe 8 tuhera ku 3 tugeze ku 6. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacunzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishitsi. Nuko bamarayika barindwi Surakurikiraho. Tusomere na Revelation chapter 5 verse 8. Byahishuwe 5 umurongo wa 8. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na babakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Okay, leka murongo wa nyuma tusome Petero wa mbere, First Peter chapter 2 verse 5. Petero wa mbere 2 umurongo wa 5. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Father, in the name, Imana ishimwe cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo. We are humbled together this morning in this place. Duciye bugufi hamwe hano imbere yawe. We want to meet you. Turashaka guhura nawe. I want you to meet us this morning in this place. Turifuza kuhura natwe gitondo hano hano. And we desire that today turifuza uyu munsi you reach every heart in this place. Umutima ugeraho uyu munsi. And minister to every life. Maze ukore umurimo wawe mu buzima bwa buri wese hano. By your spirit.
mwuka wawe according to your goodness and mercy, ushingiye ku ineza yawe n'imbabazi zawe, through the name of your Son Jesus Christ. unyuze mu izina rya Kristo umwana wawe. Father, anoint us today mwami udusigire gukora, to enable us communicate the oracles of your heart. ushoboze gutambutsa ubutumwa buvuye ku mutima wawe. Let your anointing reach every soul and every life. reka amavuta yawe agere kuri buri muntu wese n'ubugingo bwa buri wese, Let your name be glorified. maze izina ryawe rihabwe icyubahiro In the name of Jesus. mu izina rya Yesu Kristo. Amen and amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Let's give the Lord a hand clap. reka duha amashyi menshi Uwiteka Imana yacu. We've been talking about the importance of sacrifice in prayer. twahoze tuvuga ku kijyanye n'igitambo cyangwa se umumaro w'igitambo mu masengesho, And that's what I wanted to finish with this morning. ni nabyo nshaka kurangirizaho iki gitondo. And this morning, as the Lord allows me, I want to talk about three things about prayer. iki gitondo Uwiteka nanshoboza ndavuga ibintu bitatu by'ingenzi ku masengesho. The need of sacrifice in prayer, kuba gutanga igitambo mu masengesho bikenewe, the grace of prayer, ubuntu bwo gusenga, and the exploits of prayer. n'ibitangaza byo mu masengesho. Amen. Amen. Now, let's begin with this vision that Apostle John saw. reka duhere ku bya twasomye Yohana yanditse. Apostle John was caught up by the Lord and he went to heaven. Yohana yatwawe n'Uwiteka umwami Yesu ajya mu ijuru. And when he went to heaven, ageze mu ijuru he saw a vision ahabwa iyerekwa, right in heaven, as we read in Revelation chapter 8. nk'uko twabisomye mu Byahishuwe 5:8. When he went to heaven, ageze mu ijuru he saw something. hari ikintu yabonye, And I believe there is a reason kandi ndizera ko hari impamvu why, of all the things that are in heaven, ko ibintu byose biri mu ijuru God only allowed him to see this. Imana yemereye Yohana kubona ibyo ngibyo. I know heaven has too much things, ndabizi ko ijuru rifite byinshi cyane, and God could have taken John to see anything. kandi Imana ari gushobora gufata Yohana ikamwereka byose biri, But God ariko Imana chose to take John to see this phenomenon that he saw. yahisemo kwereka Yohana icyo kintu twavuze. When he went to heaven, kuki yagiye mu ijuru, he saw the throne, abona intebe, and saw God sat on the throne. abona Imana yicaye kuri iyo ntebe. And when he saw in front of the throne, abonye imbere y'iyo ntebe he saw something. abona ikintu, He saw an altar abona igicaniro just before the throne of God. kiri imbere y'intebe y'Imana. And he saw angels abona abamarayika who were ministering on this altar. barimo gukorera icyo gicaniro. Where their work? bakoraga iki? Their work was to receive the prayers of the saints. umurimo wabo kwari kwakira amasengesho y'abera, Receive the prayers of the kwakira amasengesho saints. y'abera, Receive the prayers of the saints. kwakira amasengesho y'abera. And these saints noneho who ababera are praying, iyo basenga they are not in heaven. ntabwo bari mu ijuru, They are in the earth. bari hano ku isi, But their prayers ariko amasengesho yabo are received up in heaven. yakirwa mu ijuru. We read this about Cornelius. twabisomye ku bijyanye na Korneliyo. When the angel came to Cornelius, igihe marayika yaje kwa he Korneliyo, said, Cornelius, aravuga Korneliyo, your prayers amasengesho yawe and your giving no gutanga kwawe has come up to heaven. byageze mu ijuru. Say hallelujah. Haleluya. And John went on to watch what was going on. noneho Yohana akomeza kureba ibirimo kubaho He ngaho, saw the angels collecting the prayers, abona abamarayika bafata amasengesho, collecting and receiving the prayers. begeranya amasengesho, They put them in a golden censer. bakayishyira ku cyotezo cya zahabu, And then they brought the prayers noneho bagafata amasengesho and offered it upon the altar. bakayashyira ku gicaniro. As we know, nk'uko tuzi there is always supposed to be fire upon the altar. buri gihe ku gicaniro haba hari umuriro, So they placed the prayers of the saints bashyiraho umuriro rero hejuru yabyo, and offered them noneho bakabitambira as sacrifices. nk'igitambo, And the fire of the sacrifice maze umuriro w'igicaniro began to consume the prayers of the ugatangira saints. gutwika ayo masengesho n'igicaniro kiri aho And now ngaho. the prayers were being consumed. amasengesho arimo gushya, The smoke of the prayers umubavu cyangwa se umwotsi was reaching God on the throne. wageraga ku Mana ku ntebe yayo. And John watched. noneho Yohana arabireba, Then the angels came, maze abamarayika baraza scooped the fire from the altar, basuka umuriro ku gicaniro, removed, bakura umuriro ku gicaniro,
together with a fire bawukujeho umuriro and the prayers of the saints, n'amasengesho y'abera and they poured down on earth bakayasuka kandi ku isi where prayer came from. hahandi amasengesho yaturutse. And when John watched yohana birebye to see what happens on earth, arebye ibirimo kuba ku he isi saw about 4 things. abona ibintu bine. Number 1, icya mbere he had noises yumvise urusaku and voices. yumva amajwi. Number 2, icya kabiri he had lightnings, abona inkuba thunder, abona imirabyo and earthquakes maze abona guhinda umushyitsi happening down on earth. bibaho ku isi. Say hallelujah. haleluya. I want to tell you something. ndakubwira ikintu kimwe, Prayer amasengesho is a spiritual sacrifice. ni igitambo cy'umwuka. Prayer is a spiritual sacrifice. amasengesho ni igitambo cy'umwuka. Hallelujah. haleluya. And our prayers we pray, kandi iyo dusenga amasengesho yacu it is not just noise. ntabwo ari urusaku gusa. When we pray, iyo dusenga for us we only hear what's going out. kuri twebwe tuba tubona tuvuga gusa ibirimo kuba, But God does not hear words. ariko imana ntabwo yumva amagambo gusa. God see sacrifice. imana ibibona ibitambo. Sacrifice. ibitambo. And I want to tell you something. kababwira ikintu kimwe, The prayer of a saint, amasengesho y'abera it is so powerful. zigira imbaraga It's nyinshi, so valuable. afite agaciro kenshi. And the Bible says bibiliya iravuga ngo in 1 Peter chapter 2 petero wa mbere kabiri and verse 5, murongo wa gatanu, the Bible says bibiliya iravuga ngo that we are living stones ngo turi amabuye mazima that are built up into the temple of ngo mureke God. tuze twubake inzu y'imana. And we have a call. We have a call dufite umuhamagaro of offering wo gutamba spiritual sacrifices ibitambo by'umwuka acceptable unto God. byemewe kandi bishimwa n'imana. A prayer of the church amasengesho y'abera is b'itorero a spiritual ni sacrifice ibitambo by'umwuka that is acceptable to God, byemerwa n'imana, that is pleasing unto God. bishimisha imana. Say hallelujah. haleluya. And always heaven mu ijuru is waiting rirategereje for the prayers of the ko saints. amasengesho azamuka Every morning, buri gitondo, every day, buri munsi. heaven is waiting for ijuru sacrifice. ritegereje ibitambo And the by'amasengesho. sacrifice ibyo bitambo is on the inside of you. kandi biri ku ruhande rwawe. Every time you go on your knees to iyo pray, ugiye ku mavi yawe you are availing the angels some work. ubu urimo kubwira abamarayika ngo mwitegure. Now listen to this. umva iki kintu, Prayer has power. amasengesho agira imbaraga. I am amazed. The ndatangara, Bible says the angels in heaven bibiliya ivuga ngo abamarayika mu ijuru were able to collect the prayers. ngo bajya bakusanya amasengesho y'abera. Now, they were not collecting prayer requests written on papers. ntabwo bari barimo gukusanya ibyifuzo by'amasengesho ari ku mpapuro. Let people add me some voice kidogo. mutwongerera akajwi gato. Muraniga cyane. Now listen. mwumve, Abamarayika amasengesho bakiraga nabo bari bakira udupapuro twanditseko ibifuzo byacu nkuko tubikora mu rusengero. No, bari mu bakira amasengesho nabari udupapuro nabari ibifuzo. Prayers. they were receiving prayers, not piece of papers I am on which they written amazed requests. that in heaven, I'm amazed. ndatangaye ko mu ijuru, In heaven, mu ijuru prayer is visible. amasengesho abagaragara. The angels abamarayika are able bashobora to see prayers and receive it. kubona amasengesho bakayakusanya bakayegeranya. We speak words, tuvuga amagambo, but in heaven, ariko mu ijuru the angel they see with their eyes the prayer. abamarayika babona amasengesho twasenze n'amaso yabo, They see the sacrifice. babona ibitambo. Say tuvuga hallelujah. haleluya. Number 2, cya kabiri, in heaven, mu ijuru, prayer has substance. mu ijuru amasengesho arafatika, ni ibintu bifatika, It has substance. afite ibintu bifatika. They can collect it. ushobora kuyakusanya, They can touch it. bashobora kuyakoraho. The angel said to Cornelius, abamarayika babwiye Koruneliyo ati your prayers amasengesho yawe have built a memorial in heaven. ngo yubatse urwibutso mu ijuru. On earth, mu isi we cannot see prayer. ntabwo twabona amasengesho, We cannot touch prayer. ntabwo twayakoraho. Prayer has no substance. amasengesho ntafatika, Prayer cannot be handled. amasengesho ntabwo yakorwaho. But in heaven, ariko mu ijuru prayer has substance.
kuboneka. Prayer can build a memorial. Amasengesho ashobora kubaka urwibutso. Say hallelujah. Vuga haleluya. Amen. Amen. That's why I want you to value your prayer. Niyo mpamvu nifuza ko agaciro amasengesho yawe. Every time you get on your Buri knees, gihe ufukaye usenga just know ujye umenya ko you are producing sacrifice. urimo uratanga ibitambo. Right? Revelation 5:8. Ibyahishuwe 5:8. Bible says Bibiliya avuga ngo when John again was in heaven igihe Yohana ari mu ijuru and he saw the Lamb of God, abona umwagazi w'intama there is w'Imana. something again he saw. Hari ikindi kintu yabonye. He saw Yabonye the prayers of the saints again. amasengesho y'abera kandi. Amen. Amen. He saw the smoke in heaven. Abona umwosi mu ijuru. He saw what they call incense. Abona imibavu. And this time the incense Muri iyo mibavu was the very prayers of the ngo saints. yari amasengesho y'abera. Church, Torero, our prayers amasengesho yacu are so valuable afite agaciro kenshi in the kingdom of heaven. mu bwami bw'Imana. I say, church, Navuze ngo torero, your prayers amasengesho yawe is so afite valuable agaciro kenshi in the kingdom of mu heaven. bwami bw'Imana. In the earth, Mu isi people don't know. abantu ntabwo babizi, They only hear us sometimes make noise. bumva gusa usakuza. But in the economy of heaven, Ariko mu bukungu bwo mu ijuru prayer amasengesho is a powerful tool ni igikoresho cy'imbaraga in the kingdom of mu heaven. bwami bw'Imana. Say amen. Vuga amen. Seven amen, tena. Vuga amen. Hallelujah. Haleluya. So that's why it is important Niyo mpamvu ari ngombwa to discover this revelation. gusobanukirwa irishurirwa. Say hallelujah. Vuga haleluya. John saw the sacrifice in heaven Yohana abona igitambo mu ijuru, because of the prayers of the saints. abona kiriho amasengesho y'abera, And then miracles began to happen on earth. maze ibitangaza bitangira kuba mu isi. That is where we come and we work together with God. Aho niho tuza tugakorana n'Imana. Our work is to offer sacrifices. Umurimo wacu ni ugutanga ibitambo, The sacrifices of prayer. ibitambo by'amasengesho yacu. And then as they rise to God, Noneho ku Mana the Lord began to move. Imana igatangira gukora. Let me hear amen. Reka numve amen. 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 We saw yesterday Ejo twabonye when we read in the book of Acts of Apostles, dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, we see the power of prayer. tubona imbaraga z'amasengesho. Say amen. Vuga amen. We saw right from before the day of Pentecost, Tubona kubihereye ku munsi wa Pentekote, Jesus told his disciples, Yesu abwira abigishwa be, go in the upper room arabwira ngo mujye mu cyumba cyo and hejuru wait for the promise of the maze Father. mutegereze isezerano rya And they data. went in one place, Bajya ahantu hamwe, and for 10 days mu minsi 10 they were locked in. bafungiranyemo, They were praying, barimo gusenga, offering spiritual sacrifices, batanga ibitambo byo mu and mwuka, their prayers were rising to amasengesho heaven. yabo azamuka hejuru mu And ijuru. after 10 days, Nyuma y'iminsi 10, on the day of umunsi Pentecost, wa Pentekote usohoye, heavens were opened, ijuru rirakinguka, and God sent fire on earth, maze Imana yohereza umuriro ku isi, and a revival started. maze ububyutse buratangira. Say Vuga hallelujah. haleluya. We read in the New Covenant Dusoma mu Itorero rishya in Acts chapter mu 4, byakozwe n'intumwa 4, this church iri torero that was born out of prayer, ryavutse mu masengesho, Satan began to persecute Satani them atangira kubatoteza, and began to imprison them atangira kubata mu nzu and y'imbohe, began to threaten them. atangira kubatera ubwoba. And they said, what should we do? Baravuga ngo dukore iki? Let's go back Reka dusubireyo and offer the sacrifice of dutange prayer. ibitambo In by'amasengesho. Acts chapter 4, Maze mu gice cya 4 from verse 23 kuva ku murongo wa to 23 verse 31, kugeza mu 33, the Bible says, Bibiliya avuga ngo when John and Peter, Yohani na they Petero went to tell their friends, bagiye kureba guhangana n'ababacira urubanza, tell their friends babwira inshuti zabo what has happened. harimo haraba iki. The Bible says Bibiliya avuga ngo they raised up their voice, ngo bazamura amajwi yabo, one voice, bazamura n'ijwi and rimwe, they began to pray, batangira gusenga, and they began to pray, batangira and gusenga, they offered the spiritual batanga sacrifice. ibitambo by'umwuka. And the Bible says, Bibiliya avuga ngo while they were still praying, ngo bagisenga, the house where they were inzu bari barimo began to shake. itangira guhinda The umushyitsi, house began to shake. itangira guhinda umushyitsi. The power of God Imbaraga z'Imana filled the
house. ngo yuzura muri iyo And the nzu. Bible says Bibiliya iravuga ngo everyone ngo buri wese who muri bo was in that wari house muri iyo nzu was filled ngo with yuzura the power of God. imbaraga z'Imana, And they were filled buzura with boldness. n'ugushira amanga, And they went on to preach. bajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Say Vuga hallelujah. haleluya, Say amen. vuga amen. When it comes to Acts chapter 6, uje mu Byakozwe n'umwa gatandatu, Acts chapter 6, Ibyakozwe n'umwa gatandatu, Satan wanted to divide up the church. satani atangira gucamo ibice itorero, He wanted to bring in division atera kuzanamo amacakubiri and confusion. n'urujijo. And the people began to come. Noneho abantu batangira kuza, People, they are segregating us abantu batangira kwicamo ibice, from the Greeks and the Jews. abagiriki n'abayuda, And say, apostles, baravuga ngo intumwa zacu come and serve us. ngwino tugirire And the mutubwirize. apostles came together. Maze intumwa ziraza, They called all the congregation zihamagara itorero ryose, and they said, ziravuga ziti it is not good for us. nimukarebe twebwe, It is not good for us si byiza kuri twe to come and begin to serve and do what you're supposed to do tuze tutangire tubakorere mwebwe mwakoreye, and leave the ministry of prayer. ngo dusige umurimo wo They gusenga. said, choose 7 men from among yourself Abayuda mutoranye abantu b'abizerwa muri mwebwe, that will deal with all those issues. bari bakorera ibyo bindi byose, But as for us, ariko twebwe we shall give ourselves to prayer. tugomba gutanga ubuzima bwacu mu That masengesho. is sacrifice. Icyo ni igitambo batangaga. We shall give ourselves to prayer Tugomba kwiyegurira amasengesho, continually. dukomeza kugumizaho Say amasengesho. hallelujah. Vuga haleluya. And the Bible says Bibiliya iravuga ngo they continued in ngo prayer bakomezaga and gusenga, continued in prayer, bakomezaga gusenga, giving the sacrifice of prayer. batanga ibitambo by'amasengesho. Say hallelujah. Vuga haleluya. Sometimes in life Rimwe na rimwe mu buzima there are many things hari ibintu byinshi that are demanding our attention. bisaba ko tubyitaho, There are many things hari ibintu byinshi that are taking our focus. biturangaza bikadutwara ku And ruhande, in the end, nyuma yaho we end up not having room, tugasanga nta mwanya, not having time nta kanya to twahawe give ourselves to prayer. tweguriye amasengesho But yacu. the apostles said, Nk'uko intumwa zavuze, we are supposed twebwe to tugomba give ourselves, kwitangira to amasengesho, offer ourselves kwiyegurira amasengesho, prayer. mu masengesho. And when they gave themselves to prayer, Bageze mu masengesho, this is what the Bible reports, ibiri bya bibiri tubwira that the disciples multiplied, ngo abigishwa bakomeza the gutuba, word increased, bakomeza kuba benshi, and disciples multiplied. abigishwa bakomeza That kwiyongera is a power of prayer. kubw'imbaraga z'amasengesho. When we pray, Iyo basenze, when we pray, iyo dusenze, the word increase. Imana yongera The abantu, word increase, ijambo rirongerwa, and the disciples multiply. maze abigishwa bakaba benshi. Let me hear amen in the Kanumve house. amen. Say hallelujah. Haleluya. I'm talking about the need of Ndimo sacrifice. kuvuga ko amasengesho afite umumaro cyangwa akenewe. In Acts chapter 12, Mu Byakozwe n'umwa 12, Satan began to reach out and kill the apostles. Satani atangira kujya hanze akajya yica intumwa. James was killed, Yakobo arapfa, and they arrested also Peter. bafunga Petero. And Herod was planning to execute him. Herode yari agiye kumuca umutwe. In Acts chapter 12, Mu gice cya 12, Bible says Bibiliya ivuga ngo the church, torero, somebody say church, hanyuma uvuga ngo torero, the church, itorero they gathered together barahura, and they began to pray batangira gusenga, and began to pray. batangira gusenga Imana. They began perhaps in the morning Bashobora kuba barahereye mu gitondo, and through the day, bakamara umunsi wose and they basenga, went to the night. na nijoro bagasenga. Say hallelujah. Vuga haleluya. While they were still praying Bagisenga deep in the night, nijoro mu gicuku, God answered their prayer, Imana isubiza amasengesho yabo, sent an angel yohereza marayika wayo, right into the prison. ijya mu buroko, He came in the prison ijya mu and buroko, said, Peter, iravuga ngo Petero, wake up. haguruka byuka. He woke up, Arahaguruka, put on your clothes, ambara imyenda, put on your sandals, ambara inkweto zawe, and follow me. Let's maze go. unkurikire. And he took him out. Aramusohora hanze, The doors opened imiryango and the irakinguka, gates opened imiryango ikingutse, until he came out of the city. baragenda bagera mu mujyi. And this is what Peter said. Abo bantu baravuga ngo, This is what Peter said. niko Petero avuga, I thought I was dreaming. aravuga ngo narinzi ko ndi mu Let me nzozi. tell you this. Kamubwira ikintu kimwe, When the church prayed, iyo itorero risenze miracles happen. ibitangaza I biraba. said, when the church prayed, Iyo itorero risenze, why do we need to pray? kuki tugomba gusenga? We need
to see the hand of God. dukeneye kubona ukuboko kw'Imana. Now listening, nyumva rero this time iki gihe it was not the apostle ntabwo ari intumwa praying for the church. zasengera itorero, It was the church ryari itorero praying for the apostle. risengera intumwa. That's why I believe niyo mpamvu nizera as you raise prayers, ko muzamuye amasengesho even for Pastor Michael, na Pastor Michael, say hallelujah. haleluya, He has been praying for you. wabasengeraga. Now, ubu you are the one to pray for him. niwe mukwiye kumusengera, And the church kandi itorero gathered together. rihuye hamwe. And the church, itorero they gathered together. baraterana bahura hamwe, And they pray for Peter barasenga basengera Petero until deep in the night. kugeza nijoro mu gicuku. While they were still praying, bagisenga Apostle Peter, Petero he came to where they were praying araza for, aho basengera, and he knocked at the door. arakomanga ku muryango. And a young girl came called Rhoda. noneho umukobwa witwa Roda arasohoka, And when he had a voice, yumvise ijwi he had, this is Apostle Peter. aravuga ngo uyu ni Petero. Say hallelujah. haleluya. Yari yaze kumugururira ku munezero mwinshi, yabanza amusiga hanze asubira kugenda kubwira abandi. And she say hallelujah. haleluya. She told them, arababwira ati you know what? muzi ibyabaye, The one we are praying for uwo dusengera Petero is just there. ari hariya hanze ku I muryango. said, the one we are praying wowe for dusengera is just ari there. hanze ku muryango. And they said, no, baravuga ngo ya it is not him. oya ntabwo ari we, It is his angel. ni igicucu cye cyangwa se No, he ni umuzimu we, is the one. ntabwo ari we. I said, you girl, ha Once I said, wa wait, wait. mukobwa we, you are mad. are you mad? And then they went. basubirayo kureba, Surely by'ukuri it was the apostle yari Petero right at the door. ahagaze ku muryango. Their prayers amasengesho yabo released him yaramurekuye, and delivered him from death. amukura mu rupfu. I pray, church, we know the need of prayer. ndasenga torero mubabwire ngo dukeneye amasengesho yanyu, The world need your prayer. isi ikeneye amasengesho yanyu, Our pastors need your abashumba prayer. bacu bakeneye amasengesho Your yanyu, leaders need your abayobozi prayer. bacu bakeneye amasengesho yanyu. Akenshi mami abantu barabimenye upside down. Oftentimes mommy, people they inverse it. Bazi ko abapostle nibo bagomba kudusengera. They know that, they think and they believe that apostles they should pray for members of the church. So it is a two-way. ariko ubundi ni mu buryo bwombi. The apostles pray for you, intumwa zirabasengera, and the church you pray for the ariko namwe apostles. torero mugasengera intumwa. When I've been reading all the epistles of Paul, soma inzandiko zose za Petero, every church he wrote to, inzandiko zose yandikiye torero, he prayed for them. abasengera. And before he finished the letter, mbere yo kurangiza urwandiko he said, also pray for me. aravuga ngo namwe munsengere, Pray for me. nanjye munsengere. I begin by saying, yatangiye avuga, he wrote to the Romans, yakwandikira abaroma, Ephesians, abefeso, Philippians, Abafilipi, Thessalonians, and abatesalonika, Colossians. abakolosayo. This is how he used to begin the ni letter. kuko atangiye gutangira yandika, He used to write to them arandika ababwira that grace and peace ngo ubuntu n'amahoro from God our Father, buva ku Mana Data wa twese, from our Lord Jesus Christ, muri Yesu Kristo, be unto you all. mubane nawe mwese. And he went on to write, akomeza yandika, I always remember you in my akavuga ngo prayers. buri gihe mpora mbibuka mu Every masengesho, time when I'm praying, buri gihe iyo nsenze I mention you in my prayers. ndabazirikana mu But masengesho. as he continued to write, akomeje yandika, he wrote to the Ephesians akandikira abefeso 6:19. 6:19, He said, pray also for me. akavuga ngo namwe munsengere. He wrote to the Colossians akandikira abakolosayo chapter 4. igice cya 4, Pray also for me. aravuga ngo munsengere namwe. Say hallelujah. haleluya, Say amen. vuga amen. So your leaders, rero abayobozi banyu they always mention you in their prayer. barabasengera buri gihe, But the church, ariko torero for you know what you do. namwe mu cyo mukora. The early church for Peter, itorero rya mbere ryasengeye they Petero gathered together. bateraniye You hamwe, need to gather together mukwiye guteranira hamwe as a cell, nka serire, as women, abadamu, as the men, and abapapa, as the youth. urubyiruko, You need to come together mukwiye kujya hamwe and say, mukavuga muti we are going to pray tugiye gusenga, for our pastor. dusengera umushumba wacu. Say hallelujah. haleluya, Pray for them, musengera wacu, for the work of the ministry. mukore umurimo Pray w'Imana, for their families. musengera imiryango yabo, Pray for their everything. musengera buri kintu cyabo Let
church prayed. torero musenge. The church prayed. Amasengesho y'itorero, The church prayed. itorero ryarasenze, And Peter was released. maze Petero arafungurwa. Can you clap for the Lord? Kadukomere Imana amashyi menshi cyane. We need to pray. Keneye gusenga. We need to pray, church, Torero more kadusenge. than ever before. Keneye gusenga kuruta mbere uko twasenze. If our prayers are sacrifices, Niba amasengesho yacu ari ibitambo, there was a command in the alley, in the tabernacle, in the old covenant. hari harimo itegeko mu isezerano rya kera ku bijyanye n'inzu y'ibonaniro. The command was, Iryo tegeko ryari iri ngiri: priests were supposed to offer sacrifices daily. abatambyi bagomba gutanga ibitambo buri munsi. And the altar of God Igicaniro cy'Imana was supposed to be burning daily with the cyagomba sacrifices. kuba cyotsa ibitambo buri munsi. Where did they get the incense? Iyo mibavu yavaga he? They had to go in the hills, Bagomba kujya mu misozi, in the mountains, bakajya mu misozi, pick them from the trees. bakajya kwaha uduti n'ibyatsi, Others are pounding them. bakabivangavanga. They were doing a lot of work on a daily Bakoraga umurimo basis. ukomeye buri munsi, Daily basis buri munsi, to look for sacrifices to bashakisha ibitambo, offer upon the altar babishyira ku gicaniro every day. buri munsi. That is the call of God to us. Ibyo rero niyo Paulo yandika atubwira. The good news is Inkuru nziza ni iyi ngiyi: they had to look for the incense bajyaga gushaka imibavu and all the things to put on the kugira altar. ngo bizane mu gicaniro. But for us, Ariko kuri twebwe the Holy Spirit has come. umwuka wera yaraje, We don't know how to pray as we can. ntituzi gusenga uko bikwiye, And the Holy Spirit ariko umwuka wera helps us. aradufasha. Hallelujah. Haleluya. We don't need to go to the valleys. Ntukeneye kujya mu bibaya, We don't go to need the mountains ntukeneye kujya mu misozi looking for the sacrifice. ushakisha ibyatsi by'imibavu. Only need to come to the Holy Ukeneye Spirit kuza kujya ku mwuka wera, and He'll give you the sacrifice. ukamuha ibitambo, He will give you the akaguha sacrifice. ibitambo, He'll give you the prayer. akaguha amasengesho, He'll give you the anointing. akaguha amavuta, And He'll give you the grace. akaguha n'ubuntu. And the words. Mu yindi On magambo, the day of Pentecost, umunsi wa the Pentekote, Bible says Bibiliya iravuga ngo they were all filled with the Holy Spirit. bose buzura umwuka wera, And they began to speak batangira kuvuga in unknown tongues indimi zitazwi, as the Holy Ghost uko umwuka wera gave them the utterance. yabahaye kubivuga. What they spoke Ibyo bavugaga is what the Holy Spirit gave. nibyo umwuka wera yabahaga. I send you today Ndabereza uyu munsi by the power of the Holy Ghost kubw'imbaraga z'umwuka wera, that you will offer sacrifice mugende mutange ibitambo that are given to you by the Holy Ghost. muhawe n'umwuka wera. You will utter Uzavuga what He gave to you. icyo aguhaye, You will pray uzasenga what He pour in you. ibyo avuye mu mutima wawe, Give you the words. azaguha He will amagambo, give you the utterance. azaguha gushira He will amanga, give you the grace. azaguha He will n'ubuntu, give you the language. azaguha He n'ururimi, will give you the burden. azaguha n'umutwaro, Give you the conviction. azaguha no gushira He will amanga, give you the anointing. azaguha We n'amavuta, don't know how to azaguha. pray. Ntabwo ubizi ariko azaguha. Thanks be to God. Thanks be to God. Imana ishimwe. I don't know how to Ntabwo pray. ndi gusenga, I don't have capacity to pray. ntabwo ndi ukuntu nasenga, I don't know the word to say. ntabwo ndi amagambo navuga, It will give me the words. ariko umwuka wera azampa amagambo. My work is one. Umurimo wanjye ni umwe gusa, Avail myself kwiyegura as nkizana, a living sacrifice. kuza nk'igitambo kizima. And the second work is simple. Kandi ikintu kiroroshye cyane, What He give me is what I speak. ibyo ampaye nibyo mvuga, I say what He give to me, ibyo azampa that is what I speak. nibyo nzavuga. Come on, give Him a praise. Muha amashyi menshi cyane. Oh, hallelujah. Haleluya. I don't know, I cannot talk about the need of prayer. Ntabwo ukuntu navuga umumaro wo gusenga. When you read about the life of Iyo Jesus, usomye mu buzima bwa Yesu, right from River Jordan, uhereye ku mugezi wa Bible Yorodani, says when he was baptized, biravuga ngo amaze kubatizwa, while he was praying, ubu barimo gusenga, standing in River Jordan, ahagaze ku nkombe the z'umugezi wa Holy Yorodani, Spirit came upon him. umwuka wera ngo And amuzaho. when the Holy Spirit came upon Maze him, umwuka wera amujemo, in Mark chapter 1, muri Matayo 1, the Bible says the Holy Spirit, biravuga ngo umwuka wera he drove him. amujyana, He drove him. amujyana. I pray today, Ndasenga uyu the munsi, Holy Spirit will come upon you umwuka wera akuzeho, and he will drive you. maze agutwara
akujyane drove Jesus akujyane ko yajyanye Yesu in the wilderness. mu butayu. When he reached the prayer place, aho ugeze aho the usengera Holy Ghost say, mukaba aravuga ngo Jesus, Yesu we are going to be here tugiye kuba hano 40 days iminsi and 40 40 nights. n'amajoro 40. But don't fear, ariko witinya, I am with ni you. kumwe nawe. I'll give you the power you need. Ndaguha imbaraga ukeneye, I'll give you the grace you need. ndaguha ubuntu ukeneye. But this is our appointment. ariko iyi niyo randevu yacu 40 days. iminsi 40. And the Bible says after 40 days, Bibiliya ivuga ngo iminsi 40 came from the wilderness maze ngo ava mu butayu full of the power, yuzuye imbaraga, hallelujah, haleluya, of the Holy Spirit. yuzuye imbaraga z'umwuka wera, Then he came out, maze arasohoka, hallelujah. haleluya. I read in Mark chapter 1, Matayo igice cya mbere, Mark chapter 1, Mariko igice cya mbere verse 35. 35. Bible says, Bibiliya ivuga ngo Jesus, Yesu he also used to sleep. nawe He used to sleep. yajyaga aryama And nawe. this is what the Bible says. Bibiliya ivuga ngo He used to wake up arabyuka very early before day, kare mu museso around 3 a.m. mu masaa 9 y'ijoro. And the Bible says, Bibiliya ivuga ngo he went out of his bed, arasohoka ava mu gitanda, went out of the bedroom, ava mu gicumba, and out of the sitting room, ava mu cyumba, and he went out ajya hanze, in a solitary place, ajya ahantu hiherereye, and there he prayed. maze arasenga. Say hallelujah. Haleluya. I read about Jesus Gasoma Yesu in Luke chapter 5, Luka 5 in verse 16. 16. He was in a meeting praying. yari mu bantu benshi, Miracles happening, ibitangaza biraba, signs and wonders happening. ibimenyetso biragaragara, While the people were taken by the power, abantu batwawe n'imbaraga. it sneaked out slowly. Yesu ngo banyuramo, People not seeing. abantu batamureba, And he went away in a ajya bush, hanze ahiherereye, and he went to pray again. ajya gusenga kandi. Say Vuga hallelujah. haleluya. I read about Jesus Unda Yesu in Luke chapter 22, Luka 12 21, 21 and verse 37. umurongo wa 37. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo during the day, ngo ku manywa he was in the temple yabaga ari mu rusengero teaching abwiriza and abwiriza, preaching. amaze kubwiriza And in the night, nijoro where did he go? yajyaga He he, went in on Mount Olives, akajya ahantu hiherereye mu misozi, right on Mount akajya mu Olives, misozi iherereye, and he went right there ahageze hariya on that mountain muri uwo musozi, and jumped on the mountain akajya ku musozi, and he spent the whole night. akamara ijoro ryose, The whole night. ijoro I ryose, said the whole night. navuze ngo veye I yose, said the whole night. ijoro ryose He spent it on the mountain, ari ku musozi just praying. asenga Imana, Even when he was going to die, n'igihe yagiye gupfa. say Vuga hallelujah. haleluya. They did not find him in the house. Ntabwo bamusanze mu nzu, They did not find him in the bed. ntabwo bamusanze mu gitanda, He went in the night. mu ijoro, Hallelujah. haleluya, In the garden of Gethsemane. ajya muri Getsemani, And he prayed. maze arasenga. And this is how they describe his prayer. Uku niko bavuga ngo yasengaga In Hebrews 5:7, mu Baheburayo 5:17, that he prayed ngo yarasenze with loud cries. ataka cyane, With loud cries. ataka cyane, Until he sweat. kugeza igihe ibyuya bye They came out byasohotse large drops like a drop bisa of n'amaraso, blood. bisa n'amama y'amaraso. He prayed 1 hour. Asenze isaha imwe, The burden had not gone. akumva umubiri ntabwo ushoboye, He went back again. agasubirayo, He prayed again. agasenga kandi The burden had not yet gone. umubiri ntuyemere, He went away. agasubirayo, Came back the third time. agasenga He kandi, prayed again. agasenga kandi. And after that, Nyuma yaho ngaho Say, I am ready for anything. aravuga ngo niteguye kuri buri kintu cyose, everything. buri kintu cyose cyaba. He told the disciples, Abwira abigishwa be, rise up. haguruka, The hour has come. isaha And yageze, I prayed enough. kandi nasenze bihagije, I'm ready. nditeguye. When the day he chose the disciples, Umunsi abonye abigishwa be, he chose them. yabahitagamo, He spent the whole night yamaze ijoro ryose in the mountain ku praying. musozi asenga. Let me tell you things. Reka mbwira ikintu kimwe bavandimwe, Say hallelujah. vuga haleluya. Another day, Undi munsi he picked John, James, and John. afata Yohana, Petero na They Yakobo went on the mountain bajya ku musozi, and he prayed maze barasenga until kugeza igihe his face changed, isura yihinduka, his eyes changed, amaso yarahinduka, his garments changed. imyenda irahinduka, Moses came, Mose aramanuka, Elijah came, Eliya aramanuka, and the cloud came maze n'ibicu biramanuka, as he was praying. arimo gusenga. Another time was praying Undi munsi arimo in gusenga Luke 11. In Luke 11, muri Luka 11, and
the disciples were watching, abigishwa bamureba and they told him, baramubwira bati the way you pray ukuntu usenga is different. biratandukanye, Please turakwinginze teach us how to twigishe pray. ukuntu twasenga. Say hallelujah. Haleluya. Let me tell you something. Kamubwira ikintu kimwe, The last thing ikintu cya nyuma Jesus did Yesu yakoze before he died, mbere yo kugenda, he prayed yarasenze on the tree, ku musaraba, on the cross. ku musaraba He prayed and yarasenze, said, Father, aravuga ngo data into your hands, mweguriye I give my soul. umwuka wanjye mu biganza byawe. And then he died. maze aripfira. Church, Torero, there is a need to pray. ukeneye gusenga, There is a need to pay sacrifice ukeneye in gutanga prayer. ibitambo by'amasengesho. There is a need. Birakenewe. We read the early church, Twasomye ku itorero rya mbere, right from when the church was born. igihe itorero rya mbere ryatangira, Acts chapter 2 verse 42. igice cya 2:43. Bible said daily they were devoted to the teachings of the apostles in the temple. Bibiri avuga ngo bari bafite umuhate buri gihe bakora inyigisho z'intumwa, They were committed to fellowship, ngo bari bariyemeje guterana buri gihe, dedicated to the breaking of bread every day, bamanyagura imitsima buri munsi, and prayer. ariko banasenga. The early church, Itorero rya mbere they were not only coming to church, ntabwo bazaga gusa mu iterero, coming to Holy Communion, bakaza ngo bafate ifunguro sitting ryera, and listening to the preaching. bumva ijambo ry'Imana ry'intumwa. But the Bible says Bibiliya ivuga ngo another thing they were committed ikindi kintu to. bakoraga, They were dedicated to ngo bari prayer. bariyeguriye gusenga. Somebody say prayer. Hagira uvuga ngo amasengesho. What can I say? Ese mvuga iki? Let me tell you something. Reka nkubwire ikintu kimwe. The greatest sin of the end time church Igicumuro gikomeye cy'itorero ry'iminsi ya nyuma is a sin of prayerlessness. ni icyaha cyo kuba ubuzima budasenga. Miracles have gone away. Ibitangaza byaragiye, Signs and wonders have gone away. ibimenyetso n'ibitangaza byaragiye, Conviction and repentance has gone away. kwemezwa mu mutima ko wacumuye ngo wihane byaragiye. The world has come into the church Ijambo riraza mu itorero just because of one thing. kubera ikintu kimwe, We have committed a big sin. twakoze icyaha gikomeye, We have stopped to pray. twaretse gusenga. When man of God said, Umugabo umwe w'Imana yaravuze ati, when you stop to pray, you Iyo uretse start to gusenga, sin. uba ugiye gucumura, And when you start to pray, you stop to sin. kandi iyo uretse gucumura uba ugitangiye gusenga. All the sin we see in the church, Ibyaha byose tubona mu itorero, division, confusions, and everything, amacakubiri, urujijo n'ibindi byose, is because of one thing. ni ukubera ikintu kimwe, We have absconded from the sacrifice of prayer. twaretse gutanga igitambo cyo gusenga. Prayer is a sacrifice. Gusenga bisaba igitambo. The Bible says Bibiliya avuga ngo Jesus used to wake up every day before day. Yesu ngo yabyukaga kare mu museso, Abana basiga baryohewe n'agatosi ka mu gitondo, arabyuka kandi akeneye kuryama akajya gusenga. Icyo bakita igitambo. Ku munsi wose akirirwa yigisha in the temple. the whole day he could spend the day preaching. Ijoro agenda ku musozi wa Elion, In the night he can go to the mountain of arara Zion. yasenga kandi agomba He spent the kuryama, whole abandi night. bose barasinziriye. In the morning he could Icyo come. ni igitambo. That's a sacrifice. Icyo ni igitambo. That's a sacrifice. We need to bring the element of sacrifice in the work of prayer again. Dukeneye kuzanamwo ikintu cyo kwitanga n'igitambo mu masengesho yacu. Hari ibintu biza by'agaciro Pawulo yavuze yagombye kwigiza hirya There are kugira many ngo things asobore valuable gushingira that iby'agaciro Paul put cyane. aside so that he may just grasp on the Hari ibintu important byinshi things. biniganira umwanya wawe n'ubuzima bwawe na gahunda zawe, ariko hari bimwe ugomba kugenda kuri on your priority There are list. many things taking Bimwe your time, you but cancel you them. have to choose priorities. Ibyari bifitiye akamaro, And ibyo cancel ndabona them. ko ari biza n'ibindi Even if byose they are important to you, nabibaze please nk'ubusa cancel them. kugira ngo nsobore gushingira Kristo. Consider them as a feast that I may grasp Christ. Prayer. Amasengesho. As I finish, Ndangiza, I want to see people who are here ndashaka kubona abantu bari hano and they say, I want to give my life to the work of intercession. uvuga uti ndashaka kwiyegurira umurimo wo gusenga. Because Kubera iki? the amount of sacrifice
ingano y'ibitambo Restoration Masoro is offering at the altar of God, itorero ry'isanamitima ry'Imasoro ririmo gutanga ku gicaniro cy'Imana, at the altar in heaven, ku gicaniro mu ijuru, the amount of the sacrifice of your prayer. ibitambo by'amasengesho yanyu They determine the miracles you are going to see. nibyo bigaragaza ibitangaza muzabona. They determine the amount of disciples you are going to win. Nibyo bigaragaza ibitangaza intumwa zizakoresha hano. They determine the impact you are going to have in this community and in the nations all over the Ni nabyo world. bizatuma mugira uruhare rwo guhindura ahantu mutuye. Can you say amen? Vuga amen. Imana yaduhaye akazi koroshe cyane. God has given us a simple job. Gutamba ibitambo kandi Just giving sacrifice. tugatamba ibiyaduhaye. Just giving sacrifice that God has given us. Tugatamba ibiyaduhaye. Just what He has given us. Ese reka mbabwize twebe abanyamahanga. Let me tell you something about Imana us foreigners. yadusubiza gukora ibyo abari muri yambere bakoraga. Ndabizi rwose twagwa hasi tugatembagara If amaguru God akareba hejuru. could operate miracles that could happen in early church, we would just sleep here and stay here. Bafite itegeko rivuga ko buri munsi agomba kuba ari imibavu ku gicaniro. They had a command saying Kandi that there will be always incense on the altar. Imana siyo yibaha. And it's not God who would give them the Bagomba incense. kujya mu misozi no mu They were bibaya, supposed to go in mountains and hills abandi bajya mu biti and gather in byose, trees and grasses bakabizana abandi bakabyanika and ku bring it izuba, and gather them. abandi bagasekura Others they could pile it. n'amashini zabaho bagomba And gusekura others could just really melt it bakabira ibyuya bishi and n'ibindi could byose sweat and get bakarangiza tired. bakabishyirako mu minota ibiri byose And they put it in 2 seconds. They hanyuma are mu back. gitondo kare musubireyo And in kugenda the kubiga. morning they return there to bring them. Bakundwa isezerano rishya niriza Beloved, kuruta irya mbere. our new covenant is the better. Wari wabone Imana kubira icyo gukora hanyuma ikamanuka akajya gukoreramo. Have you ever seen God asking you to do something and He give you what to do? Musenge Pray. hanyuma And- ituzi gusenga. We don't know how to pray. Abo muzi gusenga. You don't know how to pray? Reka umuka wanjye aze Okay. My Holy Spirit will teach you how to pray. abinjire mu indani. He will enter in you ahinduke moteri and He will become an engine. mutangiye kujya And you start just But praying, inside- praying. Inside. is it the motor of the Holy Muri Ghost? wowe moteri y'Umwuka Wera. This is a better deal. Ibi byose ni imari ikomeye iruta iyindi. So if you're here and say I want to become an intercessor, Ndashaka abantu rero bavuga ngo ndashaka kuba umunyamasengesho. I want you to lift up your hands. Zamura ikiganza cyawe. God is looking for sacrifices. Imana irimo gushakisha ibitambo. God is looking for Imana irimo sacrifices. gushakisha ibitambo. I pray if the whole church can be raised up. Ndasenga ngo itorero ryose aburi bijyemo. Can you stand? Every one of you lifted up your hands. Abazamuye Stand on ikiganza reka your feet. bahaguruke bose. Stand on your feet and run quickly in front. Abazamuye ikiganza reka baze hano imbere bose. We want to pray for you. Turashaka You kubasengera. want to give your life to the work of intercession. Ushaka ko ubuzima bwawe ubwegurira umurimo wo kwinginga. Come in front, please. Ngwino hano imbere We want to ndakwinginga. pray for you. Ngiye kubasengera. Come on, let's clap for Reka them. tubakomere amashyi menshi. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. God bless Imana ibahe you. umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. God Imana bless ibahe you. God umugisha. bless Imana you. ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. I can sense the anointing of the Lord in this Ndimo place. kumva amavuta hano hantu. Receive that anointing in the name Akira of amavuta Jesus. y'Uwiteka. Receive that anointing in Akira the name amavuta of Jesus. y'Uwiteka. It is not by power, Si kubw'imbaraga. it's not by might, Si kubw'ubushobozi. it's by my spirit. Ni kubw'Umwuka Wera. That's why this covenant is good. Niyo mpamvu isezerano ari This ryiza. covenant is better. Isezerano ryacu ni ryo ryiza kurushaho. It's not by our power, Si kubw'imbaraga not zacu even by might, cyangwa se ubushobozi but bwacu. by His Spirit. Ahubwo ni kubw'Umwuka wayo. Lift up your hands now Zamura ibiganza in the byawe. name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. Let this anointing come upon you Reka amavuta bazeho mwese. in the name of the Lord. Mu izina rya Yesu. Let the grace come upon you Reka ubuntu bubazeho. in the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Let the Spirit of the Lord. Reka Umwuka Wera w'Iteka. Muzamura amaboko mwese. Raise your hands. Hallelujah. Oh, Muzamure ibiganza byanyu mwese. hallelujah.
Thank you, Lord. urakoze mwana. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu Kristo we give you thanks turagushimiye and we give you praise tuguhaye amashimwe for this army kuri izi ngabo that are coming zije to work with you, gukorana nawe to offer sacrifices gutanga ibitambo of prayer y'amasengesho day and night. nijoro no ku manywa. Father, I pray, mwami ndabasengeye pour your spirit suka upon them. umwuka wawe kuri bo In the name of mu Jesus, izina rya Yesu. pour your anointing, suka umwuka wawe, your spirit, umwuka wawe, your spirit, umwuka wawe, your anointing. amavuta It yawe is not by power, ntabwo ari kubw'imbaraga, not by si might, kubw'ubushobozi, but by your ni spirit. kubw'umwuka wawe. Father, pour your spirit on suka them. umwuka wawe kuri bo In mwami Jesus' mu name, izina rya Yesu. begin to receive now. tangira mwakire, Receive the anointing of akira the Spirit. amavuta, Receive the grace of akira God. amavuta, akira n'ubuntu, Receive the anointing. akira amavuta In the name of the mu Lord, izina rya Yesu. I release ndarekura the anointing of your amavuta intercession yo kwinginga by the Holy Ghost. kubw'umwuka wera In the name of Jesus, mu izina rya Yesu. receive now. akira, Receive now. akira nonaha, Receive now. akira The nonaha, heart of intercession. akira umwuka w'ubwinginzi, The heart of prayer. akira umutima The w'ubwinginzi, grace of prayer. akira ubuntu The bw'ubwinginzi, spirit of akira prayer. umwuka w'ubwinginzi, Receive now. akira nonaha, Receive now. akira nonaha, Receive now. akira nonaha, Receive now. akira In Jesus' mu name. izina rya Yesu. Thank you, Lord. urakoze mwami Yesu. Receive. Receive. akira, akira, Receive. akira, Receive. akira bivuye ku Mana. Receive. akira, Receive. akira, Receive in the name of akira mu Jesus. izina rya Yesu Kristo. God bless you. Imana ibahe umugisha. Let me invite mommy. twakire mami. Thank you, Jesus. urakoze Yesu, Thank you, Holy Spirit. urakoze mwuka wera. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. I surrender all to you. I surrender. I surrender. I surrender all to you. 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 I surrender. I surrender
nothing, Lord, nothing. Mana ngitorero turagushimiye twese tuzamura amaboko yacu. Mana turagushimiye kubw'ijambo duhaye igitondo cya none. Turagukeneye n'ukuri kandi nawe uratukeneye Mana kumva amasengesho yacu. Mana turagushimiye abiyemeje kugira ngo binjire mu rusengero. Mana nziza muri komisiyo ya intercession twarasenze kugira ngo tugire abanyamasengesho benshi bishobotse itorero ryose tugahinduka abanyamasengesho. Mana gira neza abaje hano imbere, gira neza ubwoko bwawe, kandi mwami turifuza gusenga yakashakata kuko wavuze uciye ku mugaragu wawe, nidusenga ntago tuzacumura, nidusenga tureka gusenga tuzacumura. Mana yacu dushoboze gusenga kugira ngo uturinde umubi, uturinde Mana nziza kuri Satani, uturinde yeketekete uyu mubiri, uturindire Mana nziza yekesheke yikamere. Mana ndasabira abantu bose baje imbere ubamere umugisha, ndetse tugushimiye kubw'umugaragu wawe umumere umugisha. Tugushimiye kuko ijambo ryawe urakomeza kutuganiriza kugira ngo mwami amasengesho yacu abo mubavuhumura neza imbere yawe. Tugukomeye amashyi mukunzi uko niho uzadushoboza. Mwanya wacu washize, ndashaka kubwira abari hano imbere babanze banyumve. Ndabashimiye. Reka torero ry'Imana tubashimire. Turifuza kubamenyesha gahunda yose dukora muri intercession. Provide you all the program we have within the intercession. Ndabwira abandi baje hano imbere, I'm talking about those who came muze gusigara akanya gato hariya muri Bethel. We are going to ask you to stay a bit in the Bethel house. Murasigara hamwe na muyobozi wa intercession. The leaders of intercession will be there. Turifuza aba intercesseur benshi cyane. We wish to have a lot of intercessors. Kandi ndashima Imana ko uyu munsi Imana yabikoze, kimwe cyose Imana yabikoze. I thank the Lord because the Lord did it today and did it all muri along iki the giterane way. Twasabye 300 y'aba intercesseur. In this crusade we wished for 300 intercessors. Mumereso amashi kubaje hano imbere. We thank the Lord because you came forward. Imana yumvise gusenga kwacu kandi turakomeza gusaba itorero twitangiye muri intercession. God has listened our prayer and we are going to continue asking the church to participate in the intercession. Reka twese duhaguruke turangize Let us all stand and close. Mana yacu wabanye natwe icyumweru cyose, tukomeje ndetse kuragiza icyumweru mbere ya Pasika. Ukomeze ubane natwe kandi tugirire neza.
abana bawe bagiye gutaha, reka mano utahane na buri muntu wese, kandi mwami reka amasengesho ibe style yacu, ibe ubuzima bwacu yo gusenga, kuko havuze ngo nidusenga ntabwo tuzacumura. Mana nziza, ntabwo tuzagucumuraho. Data, ndasabira ubwoko bwawe gusenga, natwe bashumba dusenge, itoro risenge, ndetse mwami mu ngo zacu dusenge, mu maselili dusenge, aho dukorera dusenge, aho turi hose dusenge, uko mwami urifuza amasengesho yacu, kandi ayo masengesho yacu ni imibavu ihumura neza imbere yawe. Urakoze, tahana na buri muntu wese, uduhe icyumweru cyiza, ndetse nitugera hano Mana yawe icyumweru cyose, ndetse kwazadu dufite yawe udushoboze amasengesho yacu agushimisha. Tugukomeye amashi, tugushimira. Icyumweru cyiza. Ejo dufite amaselule hano, ni karibu sana, turakomeza icyumweru cyose. Please abaje hano imbere kuba